Ya, ya nak, ya nak. Sirap ini tempat di beduk, kang beduk. Kani ambil skin ambil ambil ini air. Insai pak. Serut, serut. Lenyap nong ai ka. Lenyap ni pak ai nong mas. Hidup. Nem jaya yang nak menang menjadi nafsu. Lenyap. Memsai. Gayuan. Hei. Lenyap. Sini, kong belayok, sini. Yan kata itu usah. Macam lah, lenyap. Asam. Lenyap. Buat dia yang beres. Yang ini apa? Yang wan Ya nak. This is an important announcement. The government requests the citizens of the state to maintain social distancing of minimum 1 meter between one another to prevent the spread of COVID-19. There is enough stock of essential commodities and people need not panic. The identified shops are opened today, the 28th of March 2020, up to 5 p.m. Kanikalang Jubenag Wadankam, dan Yada Nagajusha Klang, COVID Katkandai, Lakanta Vinipata, Vinipata, Shivata, Hindai, and Pinjarai.